Jadi itu Nabi Adam agar apa? O ko sujudna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kayak na baca tuh. Tapalak mo ka? Tapalak iro. Istighfar na Nabi Adam itu. Ya kau nggak tahu makutana maka keke istighfar na Nabi Adam. Iya naru tapodangi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapalak mo tuh? Peko cara baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jadi angka tu baca angka paringerang. Ya ko makadaki Rabbana tingerangi puang Allah Ta'ala. Zalamna tingerangi sata salata. Ampusana tiloni puang Allah Ta'ala na dampengi. Wa illam taghfir lana tapan nasanya koro aga kesalahan tak. Wa tarhamna napatiloni na masiki nalisari pamase. Lanakunanna minal khasirin.